kolegijima od 2008. Dakle, nama je Moodle prirodno stanje stvari, tako da kad trebamo govoriti o nekim novinama u Moodlu, to nam je malo teže, zato jer nam je onako to već kao disanje. U samom našem sustavu koji imamo self-hosting, imamo preko 500 kolegija koje naši administratori održavaju, naravno nastavnici razvijaju. Imamo još i poseban Moodle sustav koji se zove Learn@FOI, koji smo počeli otvarati za vanjske nekakve programe, certifikate i ostalo, tako da stvarno Moodle koristimo uzduž popriko i još malo. Pa jednako tako integriramo ga i na nizu projekata gdje trebamo organizirati nekakve radionice, tečajeve i slično. Vezano uz Moodle, evo prethodno bilo su spomenuta baze pitanja i ostalo, dakle kolege, na primjer ovdje sam stavio par screenshotova iz kolegija Matematika 2, čisto da vidimo da poprilično koristimo sve te postavke u Moodlu i mogućnosti. Kolege su razvili, na primjer, preko 10.000 pitanja, ali dobro, oni to mogu, to je, na primjer, na kolegijima gdje mogu koristiti i skripta za generiranje određenog broja zadataka. Dakle, da, na primjer, informatički kolegiji, programiranja, matematika i slično, posebice ovi koji su više egzaktni kolegiji, tu imamo jako impozantne baze pitanja. Naravno, kod drugih kolegija koji su malo više diskusijskog tipa, gdje se malo više raspravlja, koji nisu možda toliko deterministički, tamo su naravno baze pitanja i nešto manje. Pa, pošto svi govorimo o Moodlu, zamolio bih vas samo da skenirate QR kod i otvorite službenu stranicu definicije Moodla. Ovdje sam stavio samo isječak, ali molim vas samo u jednoj minutici kratko, brzo da ju pročitamo, da razmislimo što u njoj možda nedostaje. Mislim, nije da nedostaje, Moodle je takav kakav je, dakle on je u redu, ali kad razmišljamo o samom Moodlu, što nam možda tu nedostaje? Već smo imali u plenarnom predavanju profesorice Page Bach i od kolegica koje smo malo prekinuli zapravo dijelove koji nam upravo pokazuju, možda ukazuju na odgovor što nedostaje u Moodlu, a zapravo svi su priželjkivali da nešto tako bude unutra. Interaktivnost mislim da ima u Moodlu, dakle imamo i forume, imamo i kvizove, imamo dakle klikabilne elemente koji nam omogućavaju interaktivnost. To je dobro, dakle tu sad idemo sa AI-em, dobro, to ćemo vidjeti. Općenito u Moodlu kao funkcionalnost koja je posebice za nas nastavnike poprilično važna. Bravo kolegice, dakle upravo planiranje, dakle, jer mi zapravo kad dođemo do Moodla, to je već implementacija. I ako pogledamo definiciju ovo što piše na službenim stranicama, ovdje sam stavio samo isječak, nigdje se ne spominje planiranje. A svi dobro znamo da kad govorimo o nastavnom procesu, o procesu učenja i poučavanja, da je zapravo glavnina rada nastavnika prije nastave. Planiranje, priprema. Mi što kvalitetnije to odradimo, onda ovih tu 45 minuta susreta s našim studentima, to je onaj dio koji odradimo. Ali prije toga smo radili poprilično veći broj sati da to bude super i posloženo. To je ono što nedostaje u Moodlu. Dakle, Moodle nema tu funkcionalnost. I kolegice sad koje smo malo bili prekinuli u snimci, one su isto krenuli govoriti o tome kako bi se moglo nešto planirati u Moodlu, ali odmah da velim iz prve ruke, ako ćemo to planirati u Moodlu, nisam baš siguran koliko ćemo se usrećiti. Jednostavno zato jer Moodle kao alat nema tu funkcionalnost još uvijek u sebi. Pošto mi koristimo Moodle od 2008. poprilično smo saživjeli s njime, pa smo onda i malo iskusili ono što nam možda ne funkcionira, jer smo i mi nebrojni broj kolegija razvili upravo ad hoc i horuk metodom. Idemo unutra trpati materijale, idemo unutra natrpati prezentacije, nekakve knjige, PDF-ove, kvizove, nešto, pa je onda to izgledalo svakako i nikako. Onda smo zapravo došli do onog dijela, ali dobro, a gdje je tu naše planiranje? I razvili smo alat, vjerujem da ste možda već i čuli za njega, Balance Design Planning, odnosno BDP. Možete ovdje skenirati QR kod ako želite, koji će vas odmah odvesti na službene stranice alata. To je inače alat koji razvijamo od 2021. godine u sklopu već jedno 5-6 projekata. Krenuo je sa Rapide projektom, Teach for Edu 4 projektom, ILED-om, Truelom. Siguran sam da sam jedan ili dva projekta zaboravio. Profesorica doktorica znanosti Blaženka Divjak je zapravo jedna od inicijalnih voditeljica koja je pokrenula zapravo cijelu ovu ideju razvoja
balance design planninga koji je zapravo već poprilično nadrasao onu inicijalnu ideju i stvarno već kroz 4 godine ga razvijamo, a zapravo ovdje ću pokazati sad mogućnosti povezivanja sa Moodlom i u kojoj je trenutno fazi sam alat. 2-3 ovako statistike vezane uz alat. Trenutno imamo preko 2400 korisnika unutra iz više od 40 zemalja svijeta i imamo preko 2500 kolegija, odnosno planova kolegija koji su kreirani u samom sustavu. A ovdje bi se htio ukratko usmjeriti na nove funkcionalnosti. Dakle, alat ima već jako puno funkcionalnosti. Ako ga niste nikad koristili, neću sad prolaziti kroz sve one njegove osnovne funkcionalnosti koje već godinu, 2, 3 postoje u njemu. Sad ovo je novo najnovije. Dakle, usmjeravamo se samo na one elemente koji su trenutno dodani unutra. I to dodana su 2 AI agenta, odnosno jedan agent i jedan asistent, da budemo precizniji. Dakle, mi malo upgradeamo igru, pa ne idemo sa jednim AI, nego idemo sa 2. AI agent za generiranje planiranja. Dakle, to je zapravo AI agent koji možemo doslovno kliknuti i zamoliti da nam generira određene elemente u našem planu. Počevši sa ishodima učenja, sadržajima, opisima aktivnosti za nas kao nastavnike, opisima aktivnosti za naše studente, ovisno uz naš input inicijalni koji smo mu dali, da poveže sve to u neku smislenu cjelinu. Dakle, stvarno to može biti poprilično kreativan i mogu reći da smo ga istrenirali do već relativno zrele faze. Dakle, ako gledamo neku inicijalno korištenje, gdje i osobno sam sudjelovao zapravo od samog početka implementacije AI-a u alat, gdje je prihvaćanje bilo negdje na 30%, i to govorim gornja granica, dakle više je bilo neupotrebljivo nego upotrebljivo. Sad već u nekim slučajevima dolazimo do 70% neupotrebljivosti onoga što on izgenerira. Dakle, poprilično može, naravno, ovisi opet o prirodi kolegija i o tome koliko smo materijala i informacija unutra dali i koliko je naravno dobar prompt koji smo mu zadali. Ono što je još dobro je da daje dodatne upute, da možemo birati što zadržavamo i implementiramo u naš plan, a što ne. Dakle, prije je bilo binarno, take it or leave it. Ili uzimamo ono što je generirao, ili odbacujemo, ili si sa strane u nekom dodatnom programu u Wordu, bilježnici, prepravljamo na nešto svoje. Sad možemo doslovno svaki objekt kliknuti i vidjeti što ćemo zadržati u njemu, što nećemo. I naravno imamo mogućnost korisničke interakcije. A uz to imamo i AI asistent za čavrljanje. Ovo je dosta zgodan element gdje zapravo sam alat radi na sljedeći način. Sve ono što smo do sad u tom planu kreirali za naš kolegi se eksportira u posebnu datoteku, predaje se, dakle to se radi u pozadini, predaje se AI asistentu i s obzirom na prompt koji smo mu postavili, mi možemo dobiti povratnu informaciju od AI asistenta vezano uz ono što smo ga pitali. Na primjer, jesmo li dobro napravili u kolegiju konstruktivno poravnanje? Sve zapakira, preda, AI analizira i dobijemo relativno detaljnu povratnu informaciju. Naravno, koji sve ovo što smo do sad slušali vezano uz AI, treba i na početku i na kraju uključiti malo i vlastite misli i kritički pristup, ali u pravilu daje dosta dobre povratne informacije, već smo ga dosta dobro istrenirali. Dodatna mogućnost je i nova funkcionalnost komentiranja unutar kolaborativnog planiranja, zato jer planiranje nije zaključeno na samo jednu osobu, nego više osoba može planirati kolegi, tako da nositelj sa sunositeljima ili sa suradnicima na kolegiju također može kolaborativno planirati, pa mogu i međusobno umetati komentare za ono što su izradili ili što još trebaju izraditi ili gdje su uočili određene nedostatke. A da još malo pokažemo najnoviju funkcionalnost, to je generiranje mikrokvalifikacija u skladu sa Europass formatom. Dakle, doslovno sve se izveze i napravi, spremno je za digitalno potpisivanje, naravno ovlaštene osobe koja treba na kraju to potpisati. I ništa manje važno, pokazat ću sve to poslije na slikama zaslona, vezano za analitike. Planiranje samo po sebi dosta je zahtjevno, posebice ako nemamo nešto ili nekoga ko nam da povratnu informaciju vezano s to što smo isplanirali. A to je zapravo najveća prednost ovog alata, da sve ono što mi unutra sipamo u njega i napišemo, od čega ponekad i nas boli glava, on sve to analizira i kasnije nam daje vrlo grafičke, vrlo zorne
prikaze vezano s to što smo u našem planu kolegija napravili. A tu su dodane dva elementa. Jedan je makro razina vezano s vrlo jasan grafički prikaz povezanosti svih elemenata unutar naše kolegija i analitike korištenja AI-a. To je bilo i nama dosta interesantno da vidimo malo kako se ove nove postavke koriste. Evo malo samo da vidimo ovaj tu AI agent za generiranje planiranja. Doslovno, ovdje sam stavio samo jednu sliku zaslona da vidimo kako izgleda. Dakle, ovdje sam išao na jednu od prvih stvari koju radimo, a to su ishodi učenja. Možemo ih mi napisati, možemo zamoliti AI agenta da ih generira ili na neki drugi način tome pristupiti. Ili možemo često kombinirati. Dio mi napišemo, dio zamolimo da generira. Naravno, možemo definirati broj, da li želimo da ih pridruži našim ishodima učenja, da li želimo da generira sasvim nove, na koju razinu da se usmjeri, jer i prema našem kolegiju već znamo da li on možda na prediplomskoj, na diplomskoj razini, prema Bloomovoj taksonomiji, na koju razinu nekako malo gravitiramo s obzirom na prirodu kolegija i sve te parametre već možemo podesiti upravo ovdje. Onda isto tako AI agent za generiranje planiranja ovdje je prikazan za teaching and learning activities, odnosno za one aktivnosti učenja i poučavanja koje koristimo u sklopu kolegija. Preskočio sam određene elemente zato jer sam alat ima više razinsko planiranje na razini kolegija, na razini cjeline, na razini teme, odnosno na razini aktivnosti za učenje i poučavanje. I svaka ta razina ima implementiranog svojeg AI agenta, pri čemu naravno AI agent uvijek poštuje višu razinu. Dakle, ako smo, na primjer, definirali ishode učenja i opis kolegija, jer smo to preuzeli iz službenog silabusa, on će onda automatski prilagođavati elemente niže razine opisima više razine. I isto tako ovdje sad možemo koristiti AI agenta i sve neke različite funkcionalnosti, da ne prolazim kroz postavke, bit će puno jednostavnije ako to praktično otvorimo i koristimo na svom računalu. Tako da alat je trenutno potpuno besplatan za korištenje. AI nije besplatan za korištenje, to nam je još u testnoj fazi, upravo ono što je kolega rekao, pitanje tokena. Sigurno će biti nekakav model naplate, na tome kolege još trenutno rade, ali ako ste jako zainteresirani za isprobavanje AI-a u sklopu alata, naravno možete kontaktirati kolege, trenutno smo još u testnoj fazi, pa možda vam omoguće pristup dok naravno se ne osmisli ovaj tu dio. Dakle, sam alat je besplatan za korištenje, ovaj AI jednostavno zbog toga jer je to trošak nama prema van, bit će određena naplata. Evo ovdje je prikaz AI asistenta za čavrljanje. Dakle, tu sam mu stavio prompt, neka prokomentira konstruktivno poravnanje na kolegiju i on je dakle sve što je bilo napravljeno na kolegiju zapakirao, ubacio u AI agenta, konkretno u pozadini je ChatGPT koji smo s API-em povezali prema našem alatu. Da sad ne ulazim previše u tehničke detalje kojima niti osobno previše ne vladam. I dobili smo relativno jasan odgovor. Naravno, sad možemo nastaviti čavrljanje, možemo dalje još postavljati promptove i ostale upite vezano uz određene bilo nelogičnosti u odgovoru ili manjkave detalje koje smo uočili u odgovoru ili nešto dodatno što želimo da nam prokomentira. Dakle, ovaj AI asistent za čavrljanje, to je stvarno kao da imamo nekog možda malo skromnijeg kolegu pored nas za razgovor prilikom planiranja. Dakle, super je kad nas je nekoliko na kolegiju, pa možemo zajedno sjesti i planirati, ali ponekad nemamo taj luksus, bilo zato jer smo sami na kolegiju, bilo zato jer su kolegice i kolege možda na službenom putu ili dulje odsutni ili možda nemaju vremena. AI asistent nam ovdje stvarno može biti druga glava ili barem polovica glave za razmišljanje u planiranju naše kolegije. Ovdje su malo zasivljeni elementi, pošto se radi o konkretnoj mikrokvalifikaciji, samo da vidimo kako to izgleda. Dakle, sama mikrokvalifikacija generira se prema Europass formatu. Ovo je jedan od prikaza, ima opet nekoliko slika zaslona, nisam vas htio opterećivati da ubacujem unutra sad 32 slike zaslona i sve ostale korake. Na kraju se zapravo dobi PDF. PDF koji se doslovno može onda digitalno potpisati osoba koja izdaje određene certifikate i to također se radi kroz ovaj sustav i ponovno vezano uz planiranje. Jednom kad isplaniramo, to je unutra, dalje ostalo, samo dobimo van formu u kojoj trebamo upisati polaznike
imena, prezimena i one druge informacije koje su relevantne, to vraćamo unutra i on ponovno generira sve ostale certifikate koji zapravo dalje su usklađeni sa formatom. Ovdje je prikaz komentiranja unutar kolaborativnog planiranja, dakle ovdje se radi o isječku slike, dakle nedostaje dio slike, ovdje je jedna teaching and learning activity, dakle jedna aktivnost, vidimo ovdje je AI asistent kojeg možemo koristiti za generiranje, uglavnom ovdje onda se nalaze komentari, doslovno se klikne i upiše komentar, naravno postavke komentara odlučuje onaj koji je nositelj hoće li biti uključene ili ne i tko može komentirati, da li mogu komentirati samo suradnici, dakle oni koji također mogu uređivati plan i doprinositi planu, jer u alatu imamo dvije opcije. Jedna je da pozovemo druge kolegice i kolege na suradnju u planiranju, dakle jer onda smo tu ravnopravni i svi možemo raditi red i nered u planiranju, a možemo, na primjer, to je dosta zanimljivo za naše studente, im dati i samo prikaz plana, dakle to je poveznica temeljem koje oni mogu pristupiti i vidjeti plan, ali ne mogu ništa uređivati, ne mogu ništa mijenjati. Tu postoji također dodatna opcija gdje možemo uključiti komentiranje, jer na primjer tu studenti mogu označiti neki dio planirane nastave i reći ovaj dio nam nije dovoljno jasan, molimo vas da nam malo pojasnite i mi kao nastavnici možemo onda u planu, to je ono što nam je zapravo najvažnije, to je da je i našim studentima jasno što i kako ćemo raditi, možemo doraditi taj dio funkcionalnosti. Ovo tu je ona makro razina koju sam rekao, znam da sad ovako izgleda na prvu šuma striborova, ali ako to radimo na svom kolegiju, onda znamo zapravo što smo napravili. Dakle, ovo tu gore nam je središnji dio koji se veže uz temeljne ishode učenja, koji se vežu uz tematsku cjelinu, pa onda točno po svakoj cjelini vidimo vrstu aktivnosti koja je dominantna i koja je zastupljena, zato jer tu imamo šest vrsta aktivnosti koje možemo definirati u samom alatu. Ovako sad, ako prvi put vidite ovu sliku, možda izgleda zastrašujuće, ali prvi put kad odradimo planiranje u alatu, ova slika nam je zapravo vrlo prirodna i ne samo prirodna, nego jako informativna. Tako da, alat je inače napravljen vrlo intuitivno i očekuje se da kroz 15 minuta, ako i nismo baš IT kompetentni, onda u pola sata druženja sa alatom modati i koristiti u planiranju. Ima doslovno onako one info gumbiće i sa upitnicima gdje možemo kliknuti i dobiti dodatno pojašnjenje i pomoć. I ovdje je prikaz analitike korištenja AI-a, dakle možemo vidjeti na primjer na razini ishoda učenja tema, cjelina i aktivnosti poučavanja, koliko je tih objekata unutra ručno kreirano, koliko je AI kreirao, odnosno koliko je AI uredio. Ovdje na primjer nemamo primjer kolegija gdje je AI u potpunosti generirao neki objekt, ali vidimo da je u nekim elementima AI doprinio njihovom kreiranju. Ovo su slike zaslona sa inicijalne faze testiranja, tako da trenutno imamo i neke kolegije koji imaju ipak nešto veću zastupljenost AI-a. To zapravo samo govori o tome da smo ga dosta dobro trenirali. I sad da se vratimo na ovaj Moodle, pa čisto da velimo kakve veze ima cijeli ovaj alat sa Moodlom, pa ima velike veze. Jer ono što smo rekli na početku, u Moodlu nedostaje planiranje, a da sad ne bi bilo da opet planiramo negdje, pa to onda moramo ručno seliti i to smo napravili. Dakle, ovaj alat, ako napravimo kompletan plan u Moodlu, u BDP-u, jedino što trebamo u drugom koraku izvesti taj dizajn, to također radi sam sustav automatski, tamo kod export funkcije izaberemo određen format, to je ono ko save as po prilici. Iduće što trebamo je importirati to u Moodle. I mi imamo zapravo kompletan naš kolegij unutra posložen i trebamo onda nakon toga dodati unutra resurse. Dakle, prezentacije, videa i ostalo. Dakle, imat ćemo sve teme unutra, imat ćemo sve cjeline, imat ćemo ishode učenja, dapače, ne samo taj dio, nego i prilikom izvoženja. On nam već zapravo sugerira za određene materijale koje smo mi izabrali što bi trebalo biti, ali mi možemo u padajućem izborniku reći, a ne, ovo nije stranica, ovo će biti, na primjer, wiki. Ili nije wiki, ovo će biti, ne znam, neka datoteka ili nešto tako. I on će onda, kad to importiramo u Moodle, točno napraviti one placeholdere, mjesta gdje samo trebamo onda taj resurs unutra dodati. I to je zapravo onaj dio koji u Moodlu kao samom alatu nedostaje. Napravili smo to izvan alata sa još nekim dodatnim funkcionalnostima, a onda ovo zapravo možemo sa vrlo jednostavnom export funkcijom u našem alatu i import funkcijom u Moodlu, to je ono core stored kolegija, napraviti, podići cijeli plan i nakon toga jedno što trebamo unutra dodati resurse.
i stvar funkcionira. Dakle, izbjeći ćemo ono mukotrpno planiranje u Moodlu koje zapravo i kad ga radimo ga ručno, radimo ga pješice i ono što definitivno nedostaje, to je analitika. Ovdje nisam sad prikazivao. Osobno, jedan od najvrijednijih elemenata u ovom alatu je upravo ta analitika koja nam pokazuje točno jesmo li pokrili sve ishode, kako smo pokrili te ishode, konstruktivno poravnanje, jesmo li možda stavili prevelik naglasak na neki ishod ili smo zaboravili, s kojim smo sve aktivnostima opteretili naše studente, gdje dobivaju bodove, na koji način dobivaju bodove, čemu ti bodovi doprinose, uz koje ishode su povezani i tako dalje. Ta analitika, to sve radi alat. Ne moramo to nigdje raditi sami, ne moramo raditi pješice, ne moramo imati 101 tablicu sa strane, onda opet znamo da ako negdje ne ažuriramo, stvar će se raspasti. Sve to radi alat. Dakle, mi jedno što trebamo raditi je planirati. A dalje sve radi alat kao podršku. Evo, ako ima pitanja, tu sam. Nadam se da ste snimili kod za alat i otvorili ga. Ako ne, bit će naravno kasnije prezentacija dostupna. Hvala. Evo, hvala Goranu, stvarno jako lijepo prezentiran alat.